دہا بنو مجلس آرائچ مجلس اندر کر بیان کائنات کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرک بیان یدخل الجنت من امتی 70 علفا بغیر حساب میانی امت اندر گسن 7 ساز بلا حساب داخل جنات پروردگار تھوک نہ سوناو پروردگار استکرکنا بلا حساب داخل جنات رب سانی والدین کرک شمار رب سانی بابا قریب کرک داخل آمین یا رب العالمین علامہ اقبال اس پہ اگد یہ یاد تمن 7 ساز گسن بلا حساب کتاب داخل جنت کرخ سجس نیرد تمن تو گنی از ہر دو عالم من فقیر دن پروردگار چک بادشاہ دن جہان ہن بادشاہ پروردگار من فقیر بچس فقیر بچون گداگر بچس منگن وہ چانے دربارک اے عرش وال ربا علامہ اقبال یوت اس ساری دنیا سندر یست پیغمبر پیغمبرانی ودام بزرگانی دین اولیائی کامل ساری چھ فقیر تا گداگر بچون رب سن دربار پگہ چرن محشر سندر عذر کانسن نہز میں اسی پھلن کام پتہ اسس با آور نہز پتمو اس میں پڑمت زمینداری تگس ساری بلڈنگ تگس بناونی دولت ان پڑھ اس تگس دولت کماو تگس نا ان پڑھ اس تگس سوری دنیا پنس اتھس اندر آنو مگر یتھی دپن چس دائی کونو دپن شن یادی گسی چھ کھوکھر ہے تشو چھیا یاد اتھا یت چھیا یاد دپن نہز یتن ہاں سورہ اخلاص دپن نہز تیز کزشم فرصت نمازن دپن نہز پتوس آوری کاربار اس پگہ چلی نہیں عذر بوسی ان پڑھ میں اسی پھلان کو نہز بوسس کوڑ مول بوسس گوبر مول نہز میں تو گئی نہز پتما چلیوم خاندر ویز مونم نہ کوڑ نہز ماش مونم نہز پک مونم نہ یہ عذر چلی علامہ اقبال کرن تی بیان دپن روز محشر عذر ہائے من پذیر مگر پروردگار اخ منت تھوتا علامہ اقبال دپن ربا میں تھوت اخ منت کیا دپن گر حسابم رات بینی ناگزیر پروردگار اگر نہ میں حساب ہنس کان چارہ آسی تو گوتی اگر نہ میں شمار اس نمن اندر یمن 7 ساسن سے بلا حساب کتاب جنت سرائک اگر نہ میں یمن اندر شمار آسی چاسی من میون حساب ہونی ونی آسی تے حساب ہونا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گر حسابم رات بینی ناگزیر مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر پروردگار تل تھا تم آخ منت یہ زمن حساب برونٹ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ یہ تھا زم پوشید حساب محمد الرسول اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یل پگہ حساب لاگن چون تو میون پتہ اس برونٹ کن کائناتو کے امام محمد صلی اللہ علیہ منسا کیا کرت منسا کم اعمال چی یل اعمال برونٹ کن تراؤن کیا بہت دمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سون خاندر آسی امی سلبس نبر سون خوشی آسی امی سلبس نبر سون غم آسی امی سلبس نبر سون ہر کا عمل آسی امی سلبس نبر کیا جائے مسجد اندر یوت مسلمان مسجد نبر چھنس مسلمان روزن مسجد نبر چھنس سوری کرن یا غور کر بلکہ تم کھوتن بدتر کرن یا غور کرن تم کھوت بدتر از مسلمان کرن نبر کے بس مسجد من چھس مسلمان روزمت نبر کن چن سون کاروبار سون معاملات سون معاشرت
تس واٹ کھیون یہ چان تو میانہ خاطر نازل کریو ربن بیان کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بہت بیان کرن یہ کورک بیان 7 ساس بغیر حساب. تو یم کم آسن ہے یم کم آسن صحابہ چھ پانہ ون کرن بحث یم آسن شاید یم آسن اولین یم آسن فلان یم آسن فلان یم آسن بدری پن پن پر صحابہ دمن مشور. اور اتسل نیرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس دپن باس حاض تمو اندر یا رسول اللہ. یہ اسمت عظمت وول مجلس مز اوسمت پچھس توگمت باون تہ مجلس مز اوس موجود تتہ واریاہ صحابہ مگر امس توگ باون دپن باس حاض تمو اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دپن آ میانی یارا ژے تُلی تموے اندر پروردگار. بے یارن تہ کریو ام پتہ بیان دپس نہ اوکاشانی سبقت اوکاشانی سبقت اوکاشان کور بیان. بہرحال ام پت کور نبی رحمتن بیان صلی اللہ علیہ وسلم یم کم آسن 7 ساس یمن بغیر حساب کتاب جنتس داخل کر پروردگار. گۄڈنیُک کورُکھ بیان هم الذین لا یسترکون یم آسن تم میانہ یارو یم ات معاملس اندر پھۄکھ آسن نہٕ دیاناوان. یمن پھۄکہٕ پان آسہِ بنومُت حالانکہ پھۄکس چھ جواز پھۄکس چھ مگر یمو آسہِ نہٕ توتہِ تہِ دیانومُت یم آسہِ نہٕ توتہِ تہِ دیانومُت یم آسہِ توتہِ ربس پٮ۪ٹھٕے بھروسہٕ کوٚرمُت سُے کریم شفا. اگر نہٕ پھۄکھ تہِ دیاناو مےٚ کرِ توتہِ شفا یا پروردگار. پھۄکس پٮ۪ٹھ آسن نہٕ تھومُت نتہٕ چھُ پھۄکس جواز مگر یہ آسن تِتھۍ توکل کرن وٲلۍ پھۄکھ تہِ آسن نہٕ دیانومُت. آز چھ آسان معمولی اہل حدیثس کرنے کلس دود یہ آسان تمام ہڑن کھوتمت. دعویٰ چھ بہت توحید پرست ربس ورٲے نہٕ کانٛہہ مگر ییٖتۍ وۄنۍ اہل حدیث تہِ بنے پیرن نِش گژھن وٲلۍ اسہِ تہِ پھٕٹرٲے رِکاڈ اسہِ تہِ پھٕٹرٲے رِکاڈ. أسۍ ٲسۍ اتھ معاملس اندر واریاہ زیادٕ کٹر. أسۍ ٲسۍ ٹوٹل مانان اہل حدیث پیر مگر مکلیو وارٕ وارٕ گئی سٲنِس یتھ جماعتس اندر تہِ اہل حدیث پیر تیٖتۍ کھڑا تیٖتیاہ چھِنہٕ وۄنۍ حنفی پیر ییٖتۍ سٲنِس جماعتس پیر ژاے. ہنا کٔرتو انصاف یتھ دعوتس سۭتۍ ہنا بٔنتو اتھ اوس جواز مگر یم اتوار ژندروار بوموار کٕہٕنۍ وار تھوکھ نہٕ یلہٕ سارے وار تھایکھ بٲگرٲے. اور رش چھُ تیوٗت اتہِ چھنہٕ وٲرۍ تہِ یِوان وۄنۍ وٲری چھنہٕ یِوان. پتہٕ چھُس بہٕ دپان اکثر ونیو مےٚ پٔتمہِ لٹہِ تہِ جِن چھُ نیران مگر پیٖر چھُ نیران جِن چھُ نیران مگر پیٖر چھُ توتہِ آسان. پتہٕ چھُنہٕ پیٖرٕے مانان نیرُن پتہٕ چھُ پیٖر پیوان کڑُن زورٕ زورے. یِتھ چھِ حالات پننس پانس کٔرِو ییٚتہِ چھُو حالات وٕچھان آز ییٚتہِ چھُ سون معاشرٕ وٕچھان یہِ کوٗتاہ بِگاڑس اندر چھُ. اتہِ چھُ جِن کڑُن سہل پیٖر کڑُن چھُ واریاہ مُشکل. امہِ نِش روٗزِو پتھ. اکھ گٔے یہِ جماعت. دوٚیِم وَلَا یَتَطَیَّرُونَ یم آسن نہٕ بدشگنی مانن وٲلۍ یم آسن نہٕ بدشگنی پٮ۪ٹھ یقیٖن کرن وٲلۍ. تہِ کیٛاہ گوٚو دُکان چھُ بٹہٕ مالنہِ دُکان چھُ کمروارِ دُکان چھُ لال چوک. دۄہس آو نہٕ خریٖدارٕے دپان نہ حظ صبحٲے درٛاوُس خبر کٔمۍ سٕنٛزِ زنگہِ آز خبر کٔمۍ سٕنٛزِ زنگہِ درٛاوُس صبحٲے دۄہس آیہِ نہٕ خریٖدٲری. یہِ گوٚو نہٕ توکل کینٛہہ. یہ چھُنہٕ بدشگنی مانن وول کاربارس برکت کرن وول خریدار سوزن وول چھُ پروردگار. یہ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ سُنٛد رُکِتھ. نہ حظ بریڈ درٛاے برٛونٛٹھ کِنۍ دپان بریڈ درٛاے بس مۄکلیو وۄنۍ پکے نہٕ بہٕ امہِ پتہٕ پکے نہٕ بہٕ. رٲتھ کیُتھ دیٖتن کرٛٮ۪کھ راتہٕ منٛگُل دپان نیٚچوٗ زیٚیی دیٖتن بیٛاکھ بلاے کرٛٮ۪کھ دپان کوٗر زیٚیی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. وُنہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد دپان بُلبُلس دپان حظ بُلبُل چھُنہ پِچان پوٚژھی وُنہِ پوٚژھی وُنہِ چھُ ونان پونٛد آیہِ تہٕ خبر کُس چھُ کتھ کران. باغس حظ تھٲوٕم ٹٮ۪کٕر تیٖژ بٔڑ توتہِ چھُ دپان بہٕ چھُس توحیٖد پرست. ٹٮ۪کرِ پُشرومُت باغ کرٛہِنۍ ٹٮ۪کٕر تھٲومٕژ نالہٕ کھور تھومُت. قرآنِ مجیٖد چھُنہٕ لٹکاونہٕ خٲطرٕ کینٛہہ
گرن مز لٹکاؤن قرآن مجید ماشاء اللہ مکانس بتھی یہ لٹکاؤن خاطر یہ پڑھنے خاطر لٹکاؤن خاطر قرآن مجید یہ غلط اس ماشاء اللہ لکھن مکانس بتھ ٹوٹلی اجازت یہ پڑھنے خاطر قرآن مجید ژے کت لٹکومت نظر بدس علاج سہ پرن ماشاء اللہ ژٕ یورے تھاون لکھت سہ یل پڑھ کم ماشاء اللہ تیل لگ تم سز نظر یا دعا کر بارک اللہ فی صحتک یہ وچ تت کرس فی مالک تت اندر کرس دعا تیل لگ ام سز نظر اگر یہ دعا کر سہ کت روز دعا یاد اس پی اس کیا پر سہ بد شگنی مانن وول سہ نال کھور گاڑی تھاون وول سہ بڑ کھور گاڑی تھاون وول تم پشرومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ گئی تریم کورک بیان وعلی ربہم یتوکلون تم آسان ربس پر توکل کرن وال تم آس پرت کم پنن معامل پشرومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ دنیای طور سبب واریا گاڑ سے کنسی گو سبب چھنا مسبب الاسباب پروردگار کن سات صبح گاڑ نیران شام تان گھنی صبح نیران دکانس پہ شام تان خریدار ون ما دکانس تام یہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ باغ بڑ کھت بوڑ باغ مگر یت حالت کران ات اخ روپے تہ نیران بلکہ یورے 20,000 لگان فکر تران وہ کس پروردگار اب اس مولوی انور رحمۃ اللہ علیہ کرکھ نیر دپن سبب ریشت مسبب یاد کرتان سبب واریا دوا پھل سبب مگر شفا کرن دوا پھلس تام کی شفا کرن وول پروردگار یل موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اک دہ کورن یڑ تکلیف دپنس ربا تکلیف کرن دپنس پھلن شیشی کل نیر تم مز کھے پن ؤتھر ژے گژھی شفا گو دۄہا وری گیا زٕ وری گیا کوٚت کال گوٚوا بیٚیہِ کوٚر یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو کُلِس نِش کھیوٚوُن پانے پن ؤتھر فرق گٔے نہٕ دپنس ربا آز گوٚو نہٕ دپنس امہِ دۄہ اوس مے تروومُت اتھ منٛز آز اوس نہٕ مےٚ اتھ منٛز تروومُت شفا کینٛہہ سمجھ چھا یِوان کُنہِ ساتہٕ چھُ انسان کھٮ۪وان أمِس چھِ آسان چھٲتۍ خراب یہِ چھُ کھٮ۪وان ایماکسلین گٔے فرق بیٚیہِ دۄہ چھُ ایماکسلین کھٮ۪ن فرقٕے چھنہٕ گژھان تم دہ دوا پیوان بدلاو یہ شفا کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ نت شراک ژٹن مگر اسماعیل ژوٹ نہ شراک کیا علیہ الصلوۃ والسلام نت نار زالن مگر نارن زولن کیا زولن آب ڈباون کیا ڈباون موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ چھاکن نہ یہ سور دردست حضرت اللہ تی دپ مولوی انور رحمۃ اللہ علیہ دپن سبب ڈیشتن مسبب یاد کرتان بفکرش باغ دل آباد کرتان یعنی امی فکر سے کرن باغ دل آباد یہ فکر تھا دلس بفکرش باغ دل آباد کرتان کم فکر سے کن زانن کنس تنس تھوزان امس نو دیم کیا امس نو تریم کن وحدہ لا شریک کن زانن کنس تنس تھوزان یہ شرکک کل زیون برباد کرتان یہ کر گھس دپن غرض یود چھوئی وچھن دیدار اللہ رسول اللہ پنن وستاد کرتان
اگر ژے رب سُنٛد دیدار چھُکھ امیُک طلبگار چھُکھ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری ژےٚ چھُے اُستاد کرُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ژےٚ چھُے پنُن رۄبر تہٕ رہنما کرُن تسلیٖم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دُنیاہس اندر چھُنہٕ یہِ مُمکِن ژٕ ہیٚککھ دیدار کٔرِتھ یہ کر چھُ یہِ دیدار یہ دی جنتس اندر ساروی کھۄتہٕ پوٚتُس یتھ نعمت ساروی کھۄتہٕ عظیٖم نعمت سُہ آسہِ رۄبہٕ سُنٛد دیدار جنتنی بیان کرن میلیوا سورُے اہن حظ رۄب سورُے کہیٖنۍ پرگی چھنہٕ یہِ ژےٚ وعدٕ اوسُتھ کوٚرمُت تہِ میلیو پرگی ما نہ حظ مگر اکھ نعمت چھِ پرے کۄس حظ نعمت عرشہِ والیٰ سُہ آسہِ رۄب سُنٛد دیدار پر جمعہ آسہِ دیدار دوٚپُکھ نہ حظ بھیڑ ما گژھِ جنتس اندر دوٚپُکھ نہ نہ یِتھ پٲٹھۍ ژۄدٲیِم زوٗن چھُ وٕچھان یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھون ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکرہ تۄہہِ تہِ مےٚ ہٲیِن پروردگار سانٮ۪ن والدینن ہٲیِن پروردگار احباب و اقاربن ہٲیِن پروردگار اَسہِ سارنٕے سمکھٲیِن جنتس اندر پروردگار آمیٖن یا رب العالمیٖن مگر امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت محنت کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت توکل کرُن امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت پنُن یہِ توحیٖد بچاوُن شرکس نزدیٖک نہٕ گژھُن پنُن ایمان شرکس اندر ملبوٗس کرُن پنُن پان پنُن یہ جبین بدل کن دربار جھکاؤ اکے دربار در دربار حضرت اللہ یہ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر یہ جبین تروت اکے دربار تو چھن سارنی دربارن پاتی جھکاؤن مگر اگر ژٕ پرٛٮ۪تھ دربارو گدا گر تیٚلہِ چھُ ژےٚ پرٛٮ۪تھ دربار یہِ ڈٮ۪کہٕ جُکاوُن اگر ژےٚ توکل کوٚرُتھ رۄبس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ چھُ اکے دربار اگر نہٕ توکل کوٚرُتھ تیٚلہِ چھُ کالہٕ اکہِ دربار صُبحن بیٚیہِ دربار کالہٕ دپنے اگر ژےٚ تاپھ چھُے ضروٗرت تیٚلہِ گوٚو ژرٛاڑ گژھُن اگر اولاد چھُے ضروٗرت تیٚلہِ گوٚو بابا ریٖشی گژھُن اگر فلٲنۍ چیٖز چھُے ضروٗرت تیٚلہِ گوٚو اور گژھُن بیٚیِس مقامس پٮ۪ٹھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعوٗن بس اکُے دربار ییٚمہِ دربار تمامن حاجت روٲیی تہٕ مُشکل کُشٲیی یِہوے اوس پیغمبرانہِ عظام علیہم الصلاۃ وسلامن ہُنٛد مشن تہٕ دعوت سینٹرل دعوت توکل اوس ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ تٔمۍ تہِ پوٚر یِہوے ننہارس منٛز ترٛووُکھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کٲفی چھُم پروردگار چار ساز تار دِنہٕ وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ نتہٕ آیو جبریٖل علیہ الصلاۃ وسلام بہٕ حظ کڑٕ نار چھکہٕ پرو سۭتۍ دوٚپنس نہ نہ مےٚ چھُ بچاوُن وۄنۍ تٔمِس حظ بچاوُن ییٚلہِ تٔمِس زالُن چھُس تیٚلہِ چھُ مےٚ دزُن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ ضروٗرت بچُن مگر ییٚلہِ بہٕ تٔمِس بچاوُن آسہِ تیٚلہِ بچاے مےٚ پانے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ یا نارُ کوٗنی بردًا وسلامًا علی ابراہیم نار گوٚو ٹھنڈٕ نارن واتنو نہٕ تکلیٖف ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ مگر یہِ کر چھُ یہِ نہ چھُنہٕ اَمے ساتہٕ توکل گوٚمُت أمِس کھڑا کینٛہہ یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ گوٚمُت توکل کھڑا ابراہیم صٲبس ییٚلہِ نہٕ 46 ؤرِیس اولادٕے اوس یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ ژٕ وٕچھان ہر مقامس پٮ۪ٹھ ابراہیم صٲب کامیاب اوے دوٚپ پروردگارن ژٕ کر حظ اتباع ملت ابراہیمٕچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 46 ؤرِیس چھُنہٕ اولادٕے مگر رب سٕنٛدِ دربار درٛاو نہٕ بدل دربار کُنے دربار نہ دٔش نہ سجدٕ نہ بدل کانٛہہ چیٖز نہ کُندوٗرے نہ کانٛہہ چیٖزٕے اکے دربار منگُن کتہِ رب ونُن قرآنِ مجیٖدس اندر کیٛاہ کتہِ منگُن رۄبِ ہب لی مِنَ الصالحیٖن پروردگارا مےٚ کر اولادِ صالحہ عطا دُعا تہِ کوٚرُن رُت ژےٚ مےٚ چھُنہٕ دُعا تہِ منگُن تگان کینٛہہ اَسہِ ییٚلہِ نہٕ اولاد میلہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس ؤرِیس چھِ دپان وُہٕرۍ پتہٕ دپان پروردگارا ونے کینٛژھا میلہِ ہا پننہِ ڈَمہِ گوٚژھ آسُن پتہٕ کھکھڑِ دی ہا سُہ چھُ کھکھڑِ دِوان نتہٕ دپٮ۪س لۄنگٕے لیوٚسٕے گوٚژھ پننہِ ڈَمبہِ پتہٕ چھِ تی زیادٕ دُعا اوس کرن وول 46 ؤرِیس تہِ ترٛووُن رۄب سُنٛد دامن ربِ ہب لی مِنَ الصالحیٖن بہرحال یِم ٲسۍ پیغمبرانہِ عظام علیہم الصلاۃ وسلام یِمن توکل اوس کٔمِس پٮ۪ٹھ رۄبس پٮ۪ٹھ نتہٕ 3 انہِ گٔٹٮ۪ن اندر
یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ تچ تمسی پر توکل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تریو انگا کے اندر دیتس نجات ذات ذوالجلال حضرت اللہ صد بچ معمولی تکلیف اندر آسان اچھ مشتی گسن پروردگار حالانکہ مکن کفارن اس تکلیف واتن تمن اس رب پیون یاد یتھے تمن تکلیف اس یوان تم تم سات دپن ترایو ساری منگیو پروردگار اس یتھے تکلیف واتن اس رب گسن مشت باقی پیون یاد انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال یم آسن تم 700,000 یمن ات معاملس اندر یم چیز آسن تم آسن توکل کرن ول بذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ توکل گو یہ مانا پنن کوشش کرن دماغ چلاون ات چلاون کوشش کرن یوت چل تم انداز پکن یل ژے ساری کوشش گژھن فیل پتہ پشراون بذات ذوالجلال حضرت اللہ کٹھس من نڑ زنگ وٹت لندر ترٲیِتھ دپان مے حظ پشرو مے حظ یہ گو نہٕ توکل کینٛہہ یہ گو نہٕ توکل توکل چھ صبحن چھ گھر نیرُن گھر چھ نیرُن پتہٕ چھ پشراوُن پروردگارس رزقُک ذمہ دار چھ پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ شٹل چھ مژراوٕنۍ دُکانس پتہٕ چھ برکت کرن وول پانے پروردگار سمجھ آوا توکل گو نہٕ گھر نڑِ وڑِ مُٹِتھ بیہمو پتہ سہ بیچ دپن نہ توکل کیا گو سمجھون دپن نہ تیل کت پہ تیل کیا میں بہتی دپن بہتی دی پشس پہ کھوت سہ پیو بون نڑ زنگ پھل اندر کن پہ بہتی کھان یہ توکل کیا اللہ بچائین یہ توکل نشن توکل گو پن کام کار کرن پن کوشش کرن دماغ چلاون یا اللہ تعالیٰ دیتمت طاقت تمہ انداز محنت پہ پشراون ذات ذوالجلال حضرت اللہ